Ma'am Krumzari, Adum Impact News ni Impact News ki Manung Hutna da Wahengbam Lalpal na Ma'am Tanam Usri ngasi Manung Hutna da connected topic asiming si khogi India and Pakistan at risk of going to war haveni. Hojik how kiba numi kharni mawang dagi hawata May 7 dagi asem technically April 22 dagi di hari but tension si hobula kiuni kay noga Kashmir gi Pahalgam da koi terrorist na attack thar kiba terrorist attack si da civilian kuntaruk habitare mafum on spot kuntaruk lai kitaba hai ba thodo sigi respond on habitare in the government ki makadigi May 7 dagi koi operation sindur haiduna operation ama in the government ki makadigi air strike chathaduna koi terrorist ki site mapan da respond to kiba air strike chathagi mom orega masi matung da India amsung Pakistan habitare yumnu nari wala bani makta achobom khana ba achob tension nama scared tor pa habitare hoji si nakal ni makta achob khutthong na ba yawi film da lakuduna nakan da air strike ya chathabsin mom orega hoji nakal ni makta civilian yauna ton ba koi gi security personnel sing aduga terrorist sing siba anai kam yoba so open kam yoba film lakpa ori film sida hoji tasing India amsung Pakistan ani makta onkhana riba escalation la liba tension si tasing na koi gi war amgi mong da habitare lebani makta tasing badung official war ama lakpa yabagi dum possibility oibagi lakpa lambi de oir film de oibra aduga hoji tasing na war lakpa taragadi masina leba ani si makta kai karamba dum consequences nangadori miam na kadai fau on all map nagadori aduga lan asi de India gi strategy kari oigadori hawo hom lakpa aduga lonena United Nations ki makadigi inter global leaders ki makadigi hari but tensions lepna na makoina local liba makoi gi steps sing aduga makoina monitor tori posi karam de tori haba aduga lonena UN ki makadigi kari thorom the kari step local kadage hoji kari sangsali habagi ton hom lakpa maramuduna maroina Leba ani ki manakta hoji leiba unkhatnaba si tasing yamna kadai faw yongna habitare rixi war magi rixi kadai faw yongna sungsil bagi aduga tasing na masisi karam mong sungsin batagadi haiba rix of war si losanduna solution si karina oigadagi habadugi ngasi gi expert sing ge dong ba opinion sing long ngi tanja do long ngi dong impact news na ngasi gi topics lo sabni ngasi gi topics da khanin ngi dong ta impact news ki studio langsin da lebi si egi yet thang do lebi si oja Dr. Dhanabir Laishram social scientist oja Dhanabir ahamatar musuri Oja Dhanabir ge hek thang lebi si oja koi group captain Sharma Air Force ki Indian Air Force ki veteran ni oja ustra musuri egi yet thang do lebi si oja Pradip Phanjoubam editor IRAP ni oja Pradip ustra musuri yana mo question si oja group captain Sharma da laksi oja Sharma hojik si miam da maro in especially Manipur da su miam da apprehension nam de dong lai re tare lai film si leba ani gi lo na leba India sung Pakistan khoi nuclear the power level leba atani maro muduna miam da not only in Manipur whole India sung whole khoi global gi oina miam da apprehension ama yam na focus oiba issue oiba da hojik se duna tasing na hojik si nakani makta lai ba ground reality da hojik si nakani makta air strike chathaduna mi kya am sire mi kya ma asopan nange Ori film si tasing India gi manga suba official war we gidra ka be question am lakpa kamai ying views of answer han makta da impact tv bu yeng bi ma am krumjari am song co panelist am song anchor bu aina krumjari hoji thoiba India Pakistan conflict ase hoi mayam na budi lan ni ko adu official in the India na su war na declare tawdri adu Pakistan su war na declare tawdri aduga India na tholiba operation Sindura isi operation di apikpa battle makhalama gumne aduga as per India government authorities and defense laiba moi higher echelon highway matungina si operation asi ekoi gi Pahalgam da terrorist kangun hat kiba adugi retaliation oina moi terror crime sing sida strike tobuni ahan ba tang tere ta khoi first time ekoi me amna news gi khangare ko moi gi mafam mapan nadu strike tore most probably air strike male ado akhangai kharana haina bada khoi chap chap khang da jare khoi media da phang pau dunga tane ba ado ani madi air ni strike tawi hai khara deep like manung changna Belwalpur highway 120 km from Indian border ru aduma badi air strike tawne adu mafam amaga atai di army gi artillery 4-5 km range di moi gi target tu phang manina adu maina tawne hare yam precisely operation du tawgre aduga khoi no hujik receive next day 7-8 night Pakistan na muk retaliator tana khoi Srinagar Avantipura Udhampur Uttarle Bhuj digi Pathankot si mayam sida moine attack torokui air attack torokui pawma sutare aduga khoi India gi air defense na moi attack mayam do neutralize tobugi paw sutare adu akhoi gi India na muk retaliator ga makhoi air defense system SQ9 yani China na pibine ha yamna
पोंथोक्चरिबा चाइना अमसुंग पाकिस्तान पोंथोक्चरिबा मोई एयर डिफेंस सिस्टम से अखोगी मिसाइल अमसुंग एयरक्राफ्ट से केंदा डिफेंस तव मोई थुगाइरे लाहौर की थुगाइरे जिक कराची अमसुंग अतै रावलपिंडी थुगाइरे हाबे पाउसले चपचाबा अखोइना न्यूज़ खंगजबदी लाहौर की दुमदी कन्फर्म होरे अतैसु थुगाइरे हाइन लौरेको अदुना ताकपदी अखोगी अखोइना मयामना यामना किनरिबा चाइना की यामना पावरफुल हाइरिबा एयर डिफेंस सिस्टम से सी इंडिया ने इराई लाइन थुगाइरे हाबे अदुगा पाकिस्तान ने यामना पोंगजिरिबा मखोगी एवेक्स मोगी एवेक्स हाइसना अचौ एरोप्लेन मथक्ता पायरगा लोइने एयर सिचुएशन सी येंगागा इंडिया दे अटैक तौरक यानबा एरोप्लेन मखलमने अदुसु थुगाइरे इंडिया ना अदगी कोई F-16 सु थुगाइबगी पाव लैरिको लोइने लोइना फाइटर J5 JF-17 सिमा याम थुगाइबे पावम लेगरे सिमा याम सिना ताकपदी अखोगी इंडिया की कैपेबिलिटी सी यामना भजना अदुम एयर सुपीरियरिटी है केनोदा अखोगी एयर फोर्स की लोंडा एयर सुपीरियरिटी सी पाकिस्तान की येंगनबदी अखोनी इंडिया ना सुपीरियरिटी ओइरे हैन लौबे अदु होजिक एनी टाइम मोई एयर डिफेंस से अखोनी न्यूट्रलाइज तौरमना अखोई इंडियन एयर फोर्स की एरोप्लेन सिंगसिना चंगसलगे अटैक तौबदा कैसु खुदोंग थिनिंगाई लेत्रे हाइने लौबे याइको अदुगा मयामना सिंगरी सी नाउ नाइबिदो न्यूक्लियर की मतंगदो सी न्यूक्लियर सी होय पाकिस्तान की मोई जनरल आसिफ मुनीरदुना कंट्रोल तौनी मोई हुजिको मोई दी आर्मी ने पारमने से मैम लोन खंगरी माकने मोई खितंग इलॉजिकल मोई रेडिकल थॉट लेबनिना मैम ने चिंगरी सी रिटालिएट तौरकदा कईनोदा कन्वेंशनल ददी ngамद्रे मोइना प्रॉक्सी दसु मतम कयामा सही मतम सांगसी प्रॉक्सी वार तौरगा टेररिस्ट की थ्रू दगी इंडिया से अवाब कया पिहनबदु अदु माई पाक्तदना अदु हुजिक तसेंगना हुजिक ग्रा अचौब लानफम अमगी चंगजन बै मोंग औरपसिदा मोइना फ्रस्ट्रेशन ओइदना मोइना न्यूक्लियर सिजनबा याबगी चिंगनबसी मैम ले तबदबु मसी यामना लुना थोकने न खले कईगिनो हारगदी समटाइम इन 2012 ता कोई मीडिया रिपोर्ट होगिबदो यूएस की अबाउट कार अमुब कुनमुक पाकिस्तानी न्यूक्लियर फैसिलिटी मैदा उइगान अदु ताकपदी यूएस न सिगी कंट्रोल तबसु मालिको सबसाबदी खंगदे मैम जो हाइदोक तबना अदुगो लेनर न हुजु जे कखोइना मीडिया की सम सोर्सेस सेज की इजराइल अमसुंग अमेरिका की स्पेशल फोर्स की एरोप्लेन अनि इंडिया द लैंड तब उग्रेबा सी मोइन तबदुसी करिगिनो कैसु दरकार लेतेना क्वाइदगी पाकिस्तान सिदा वर्ल्ड डेंजर ओइस मोगी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जने मोइना लोना सारे पाकिस्तान ना चाइना की मतेंग यावरगा यूएस न मतमदुदा मोगी स्ट्रेटेजिक प्लान अभी मतुंग उसनद्रे अदो हुजिक असेंग डेंजर दी पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स ने वर्ल्ड सिदा लैरिसे मोइना लोना इस्लामिक कंट्रीज अनि द योना बहनर मतजो वर्ल्ड की पावरफुल लेवल लेबा मैमसिना ओइनगिद्रे अदना क्वाइदगी वर्ल्ड की कंसर्न सी मोगी न्यूक्लियर आर्सेनल सी थुगाइब नत्र प्रोटेक्ट तौबसिने अदुना अई वाखंददी मसी वाना थोकने न खाली अदुगी सु मथक्ता अखोई हुजिक पाकिस्तान दा लैरिबा मनुंगी इरांग मैम से मोई बलोचिस्तान दा पूरा कराची पोर्ट अटैक तौबगी पाव मसु ताई चुम चुमदबदी खंगद्रे अदुना मखोईगी फ्लीट तुर्की की जहाज लामीगा तो कैसे उसे केम तंगबो पोर्ट अहामबगी एमुनिशन पोर आगा मोईगी दुसु लोयरंबा मोईगी एमुनिशन दु सप्लाई तो वे अतोपदी लाकपा ngamroi aduga loina balochinga moigi pipeline gas pipeline thingre balochistan sina 1/3 of the Balochistan si complete control tawra hergo je Quetta singarang Quetta si Balochistan gi capital mang Quetta gi ke kano si army cantonment si moina changaga moina capture to gi pau su leire aduna somdi adi somna kan sa tana gas ni PKP fiber sa kano do PKPF si Pastun gi do adusu moina occupy taw leire aduna hojik moi gi western sector da leiriba deployment army mayam se hojik eastern lom de India da pore ba aduna India na sona kan engage tor matam khar sang da laga makoi gi aso ba ammunition mayam se samna har balosoi na sokna ngam moidaba adagi Pakistan Tariki party da TTP ebra moi kangu dun ngam moidaba du somna kan India na loisala khulai loisala mo somda independent lokthokpagi plan magum male adagi sinsu against Pakistan kangu ni hojik lehudoi se Pakistan Punjab kangu sina control toriba Pakistan na land lok oina lehogi film oina adu plan to boina khali aduna nuclear gi attack sidi thajade si haraga han round se loisan jarga minute mapum lokjaga Thangasiri Oza Bien Sharma wo hoji phawda le si strategically yemba kan da India gi oina di year gi supremacy amasu leba superiority hab tare Pakistan dagi India na yamna hen ba poram leba duga khoi Pakistan gi leba nuclear weapon sisu hoji leba Pakistan gi oiba scenario sida mo khoina sinaba ngam moida ba film da lebani na aduma hoji bokta yamna official oiba war ma leba ni ma thokani hab dugi thajaba du di thoidong la leita film dani oza oza Dhanabir Laishram oza Dhanabir maroina hoji si koi United Nations ki mamang da koi historically yemba kan da India amsu Pakistan gi
tangka character war thokre tangka kya air strike tong na singba pangthokre du thokiba khoi conflict sing si da UN intervention dum like khoi global gi leaders sing gi khoi mediator oiraga dum thingba like handaki sisu recently handaki matang si da UN gi close door meeting pangthu have gi report lady ko mokhoi official statement phongduk tar su masida terrorism mayokta laiba tar su lairi baleba ani gi escalation simati lep nanaba masi lep ni phani have gi adum ba wafam su khana lei have ni duna si kan da haju the UN gi official statement di leitaba adubu close door meeting pangthu have gi waham dilapani na sida UN amsung global leaders in makadi lairi baleba ani gi escalation si khamdokna ba have tare kari torkani have thajaw le UN gi magi resolution di America gi interest ni na maximum ko America na kamai le ge di America di India ro free and thai na president direct hai it's not our business and free hand na dum hai ne ai India na tong mo to zero because moizu terrorism di moizu zero tolerance ni na adu gi pot yeng bani na oji meeting tor ga kaim hai dri se si kitang problem kitang lei ram dum male ada aina mu uzabazina sigi keno se khoi kari sindu kano je sagi khoi sin operation sindu je ahan ma de masi lan ma saw in toroga ko masi lan jaw lak ba ya bagi mong su yang ui ba okay kaino da India gi planning si ju ngasi ngarang si da continuously toriba meeting si yamene haidi yamaroina khoi gi defense ki chief executive three defense tries si unaba degidi matungda all these officials in tongan ba paramilitary wero amagi wero left na unaba aduju defense yaro ni adege external affairs na ju torini home na ju torini hojin din home na mayum da toidana aduga prime minister da report pi ni ade hen dolaktana mu border area da leriba singji DGP yam jule mu kore ko adu korga mu sin Nepal gi oro Bhutan gi oro akoi bide leising se Bangladesh gi oro sigi border da lebe DGP yam loi unabagi pot ju loi thokre ko adegi di se medicine gi ko store to na bagi medicine gi bo khanna ba yore adegi food ki kai loi khanna ba preparation je si sum yen kan da lan je sum khara sangdar kadra haibi gi singna ba le ba adegi IMF na $1.3 billion si climate ki phanaba Pakistan da pi gi ba potu karim bo du sina dana terrorism da maroina moida khoi gi funding to bugi pot India gi allegation to buje IMF ki meetings da si phasan khana duri ba khana baga si da live train si ai su mujab da pot si yam piktana sum lai adegi di maroina diplomatic kano si relations si da handaki Indian terrorism yam pasun tawi ID defense minister naga hold this Europe ki maru ba mayam ji telephonic talk si ang pada tawriba adegi di loina si except Turkey China ga tena Pakistan sagot post ju ita ta de na ko ayam ji loina ba sabolak patong to ba sigi wari saba telephonic talk ji toina to ko adegi mu keno sina khoi gi maruina moina hold this wall gi kano se khoi media gi kari ge sing sida clear BBC gi nei na bo ro adagi CNN gi oiro even Iran gi ngasi ne na ba do mi gi loi thambaje chani mu engage to have experts chani mu engage to ga du myam do sengtok sengjin kari ge lan udana ba khotna ba maram di Pakistan gi na moina oidaba sandoi ji modern tara mu di phan sandoe Rafale kap thai have ju adu China ju yok sel nei je adegi akoi ge Gujarat ki port thugai bagi adegi Amritsar driver khoi ge army colonies thugai bagi moi yam moi tor je de Indian army jing flag white flag pair ga khoi surrender tor ga moi ge sibai myam rescue tok jage hai ba kana allegation keno je yamna propaganda je yam wang tawe ba adu myam jing du khoi kai tare sumthok pa khotok pa madugi sengdok singjin gi tawga do thudokna problem oi deba ai mai matang tawre ba aduna yamna lalongje haipet yam mong ta na tawre adagi air defense ki ju S400 to activate tawre hai greba adu ju S400 ju activate tawre hai adu just simatang si no ja marak thana lak miam da chamom no question no le si khoi gi Indian government ma khide gi phongto isidi mkhoina
response pidus terrorist hai khatang ne habani mokoi civilian da natraga military gi infrastructure da mokoi attack tawde mokoi gi only koi terrorism mari leina ba terrorist hai khatani habani adu sigi ona taina ba pakistani mai khai da gi di india no ina mokoi da khana ba horok padu mong da tawraga response lakwa adu hojik si leiba koi ani gi leba ani gi strike si karamong da lei film no habani miyam da samana lei si Pakistan ki mong si su akoi Manipur kuki to we manam ne du koi oidaba ang ta hayu do aidi ngallinge degi from the very beginning media da koi khangre sai gi kano gi terrorist ni camp thugai bje moi 9 camps thugai bje sida moi na sina bje yamna tight control hai ba civilian zone da ba adegi even Pakistan gi my military kano si ba son da bagi pot ne ba moi palise aidi military establishment yaw roi civilian show yaw roi adu terrorist labelsing du khallaga tawbugi mong du ne na haibani dana that means akoi gi land gi post moida Pakistan na pibe allegation du karani low roi da bagi pot amane ba si loi khangna lei ne ba moina bude allegation de am thamgre ko moi mi sopagi khotpagi civilian sop khotpagi am tawbugi ada sidi india na hoji tawre sidi LOC lanjal laga civilian में आम तो कैप्सूल लग खोलक पा देखी civilian हम सोले देना अदो इंडिया है देना नोई civilian अकोई civilian द कापनी ना अकोई न जो लान तोरे है ने बा अदो माइन तोरक पा देखी अदो ने नरंग दांग कनो की मरोई न इस्लामाबाद का लाहौर का अटैक तो होने का है रे दो अदो की मतुंग देने बा अदो ना स्माइल लाख पनी ना खर खर सुन मयाम न बुद्धि लोई न बक्से escalation to dana bagi potu loi hai ba loi hai ayam ba ka international community me am ko adu orju sum henzala di adegi akhoi gi neutralize to gi bagi phaba ni kapai missile me am do hold this border area gi town me am jing ji di torom dra di sabna sarne ba adu ta india gi stand ji hana akhoi gi military infrastructure da attack to gi haram posi lahore gi akhoi gi pakistan gi air defense system thugai gi posi da anoba kanoma state uma lansala pui lower pui film air defense system du thuga dia khoi gi air attack ti la radana adu gum bagi adu di strategy ni dana ko akhoi strategy yam phazan logre strategy management phazan laigre ade cooperation coordination je whole the sector even chief secretary of the border area gi state ki bawa wari sabal loigre swaina yamna karai tare cooperation coordination phazan thamna ba adegi strategy ji yam mong tan lor ga to wi mong dong lak pasina khara khara di sum india su escalation to bodi pam de hai ba mo su ado ateina su pi bo du my situation du demand to di to bogi abai pot le dana ade handang matang se india gi su sai hang mu da happy mari le dana india ju si yam chaw strategy mane ba ai india dam kana dong ma le ba let's akhoi gi akoi ba de la ri ba me am ning ji gi tongnari ba irang si de india gi image ama sagat pa even China da bawa China ki defense minister na Pakistan da escalate bun haira khra bun ngang se ai moju khang khra leidna ai moi gi masak na ba sai SQ9 ga du kem kana raktra di problem leidna ada si India rom da di my image du wang khalidna ko aduga hojik se amaju Bangladesh bawa India lan tong bi mong du toropi Chinese factor som da Myanmar gi toribo me am jing si da India is my kind string ama ulobagi chance ama ju phange adegi di reng vote ju kana doini India da di Pakistan da ulam to ha di vote am thade ba vote ju kana doini na du namai ju leng mani strategy mo khoi na khang da bu ko adu hoji phaw da di lari film si da thodong na phatte ha ba di adre sum yeng bu da ko adu bu ayam ba my borderline da lari ba station si di education institution thingjan gra adagi tongan bo moi gi khoi gi mi lepanda even cricket sana bo le thok re da ko adu si gi section thorang de dum lokhalai adu yeng si kai kai toge do aduni oja live question ji oja hoji yam phajo poem thabi kai gino ga hoji si taseng bo official war ma tawdaw tar ga su hoji lady ba khoi gi exchange of firing aduga lady ba tension sina official war ga samai hoi lady ba tension sina khoi gi miam da ta maroi na public khoi gi tongan ba employment sector da aduga education sector da yam acho MP re hoji school sing thing great institution thing great even khoi gi connectivity ta air connectivity ka am hoji si airport ka shutdown to sin gi ba si acho ba khoi gi sel thung gi film impact ama pir ka do film sina aduma ozana su thambi ba lal si am sang tha na lai ka do film su ui ha bani na sina kadai fo yong na
economy da antra miam da choba saphum di lakadu mali isa adu yam kuina toraga di wani yamna si Ukraine ga Russia is the urena Russia bawa chi yong na wasala kane thaja punte na ko ai mating ni bida pithibhi da ko aduna toraga di sang toraga di warning ade yam sang na mute kuis da di sustain asom Pakistan lom da gi di yam kana thingba ngamoi da ai thingna ba ngamoi ba ko maram di mongonda hoji support tor lam ya Turkey ne ka do no China budi tawni China su yam pang mana te da na moigi India ki economy song na ba khara taw bu ko pa di moju khara pamungani ko adu yam hena toksin basu nuai do di mande adu yeng tam ni India ji nawai do son mana tam ni na ba 1999 do na tre da na ko adu India di waro budi am waro ne di ken da Mumbai ki terror attack tu ki matung da ngak lai da pit taw ji more than 100 helbani ko adu kai gum khari taw gi ga na khan bu ji di malem ge te international communities na jo to some extent justify taw e ko aduna aduma yeng tare smaina okay thagasi Dhanabir makhata si oza Pradip laksi oza Pradip hojik lei films India gi lei diba magi military power magi strength utpa loba tanja san loba gi adum mami ma song tai na lobra antraga lei India gi strategy si yeng makanda hojik si wahida di aduma terrorism gi mayok tani haiba adubu Kashmir gi oiba India Pakistan gi oiba isum zu leibani na sida khutong chaba ma India gi strategy ma lahum na gi adum mami su ta yen lobra kamai yeng gi oza Pradip Sisi adugi miyam su lo yaramuni aduga kuina hajik yam chekin do boy se kuigi propaganda si yam kanna bani na ko aina su ye mene miyam hari adu thuai to India rom de su ru Pakistan de hari miyam se Pakistan su Rafael jet adu thuai kre kan to miyam se si miyam si aina ye ngan se da kuigi India president to Pakistan president to adu mapan press ye ngan si kitang silent we yam adu claim to have de hena adu tawre highway kan ko pong no ri si ase yaw do don to ya dai kitang kuina lan matam gi news reporters si kiting section le yeng ta ba koina nakan mai gi site gi encouragement oina aduga magi kan si koi moral hamna ba gi da adu tor me adu khoi ra thoi so haina ba ta ne adu kitang si je koina kiting section le yeng ba adu neutral haida neutral ID moi si neutral ida su si da stakeholder ta ba party sing reporters ye ga judgment si to una kitang di hena accurate garo male adu ye kan si lan si changchal pi chan si am chawn le we India Pakistan India su haisen sai gi am sokiba hai gi another program da quad timan ge na noi to haidar ne aduna kedang adu gi su kedang keda kana da hodra gadi pem ta hodra le tumini thoki kan sai isa da penja da om le do pol le na kana da kan sida moi gi terrorist camp na hai ba mapan sida han nong da bom tha da to le ko bom kap na ko na adu gi mo Pakistan mo moi gi aina moi interview am si kan sida moi na adu te no pi ang so equally kan moi so adu claim to re ba claim to re sing sing sai hajer tin kana chumino hai si tab ta khang giro ga to kan na kan de claim to kan sida so bi so moi jet khoi re adu khoi re so so Rafael jet hum so re Rafael jet kasi ya quite the latest technology da thoi moi F35 no po thoi de wa do ni ka hai si moi so adu ka thare ga ha da ma adu hai re so ma da adu pi photo thak la photo sing du di fake ne hai na re so khoi adu so kai kan sida Chinese jet kai ga se photo don thola kan se khani pilot asi ba thina kan se da natring is re khoi ne ta hai ko loi tha zo su moi aduna lei se da lei film se da hai lei kan se da anima nuclear khoi pa na ma ta ne nuclear khoi pa iksan da kana hele kana hena hendi haina kan se da khoi Pakistan ga China ga America ga compared to high khon le China gi moi Victor Gao and moi foreign secretary magi to yum haida pa Americana prithvi je chamra thoi ngame moi khula yam he khoi khange China re tarak tang thoi ngame adu so amudang thoi de ka le sia haida ka chamra thoi bu ga de tarak tang thoi du ga dum power mani he po to hadna yam to hadra Pakistan india to kan so amane hele mai he kan sida nuclear khulai pa na kan sidi de haida noi pa ri khulai de ma engon ko tra pa ri he kan sida amudang pa du so to han rega di da so no ifmli do ina adu yam dangerous haida hada se is escalator do magi मैम ना थेम जना कोना तोरी मैम पृथ्वी मैम सो रुगा नकना लेबा आतनी ना नेबर तो लेबी ना दा इन कंपैरिजन हम थेना कांस दा हाई न्यूक्लियर लांड तो एहर ने पाकिस्तान की याम ना इंपोर्टेंट यूनिवर्सिटी असोम दिस जमाने असोम का पाकिस्तान ने इंपोर्टेंट यूनिवर्सिटी लाहौर तो एहर ने मथंग मिदा लाका अखोई कापजे के बोम दना अमृतसर तुमने थांग ले मत ला तो तो ला कोइना से कराची कापसे ले ने मथंग मिदा बॉम्बे से सोकने माइ थांग दा माइ फॉलो न्यूक्लियर फॉलो मैम यूरोप तो थिंग ना तो मा तनी ना
aduna hek yumthangna was land to consider conventional land aduna nuclear sanction bisi pak ngamdri si portion eba aina sei China ri America ka badi lai re ko som sok ke America ri China ka badi lai re moi soi dong ya akhoi na somli ka kan de akhoi sok de ne se kai nuclear si am ga si yamna surgical strike to ya ba si yumanga sam son ge haiba haji puri akhoi moi na ga was limited ga kolai nuclear ga su se adum bis hare ga hene ga mami moi na no haibe ko sam na kan so na army camp ma ka ga lem khong ara thoi ge adum Manipur khong thoi ga haibe ya ba ga so khoi gi nuclear bomb so cha yam cha hon da ba adum sa na ga hai strategic weapon have ga hai si sa ba adum mas sa na ga hai adu er ga su nuclear fallout is the yamna devastating oi ba adu ga spread is yam cha hai tar adun sai ani si tenda kan sa lanji hen jan ga di isai sana kapchak khulai da isai sa so ko phom le nyam nyam na di kitang hin jan ya da ba aduga tawrisi Pakistan gi su haidene kitang moi su under pressure le tam do moi si economically si am di sole anaksi moi sendon hin jala pagi posam na soi matam ne aduga hoi gi moi gi lan ho kam bo haidar Pakistan si da le si poi Punjabi kam mo to mai to le hum ni na hoi som da Punjab le hori si mati am da ne ba moi asom na major chunk of Punjab te asom le hori ne ada Punjabi kam gi hoi na Pakistan ki prime minister me kuthi kan si da lo Punjabi ga ta ne haur le lo ko ba aduna moi ati sing sa pien da leba somda moi Punjabi am le dominate to na moi pasun kambu pasun khwa na moi pasun khwa am sem ne na somda Afghanistan tai na ba som le re Afghanistan tai na ba Iran tai na ba se le re akoi gi Balochistan moi su lan ho le na aduna kamai to ge da khoi China gi la kan su lamen se ba moi na ga si akoi gi Indian Ocean si yode ya da ba gi moi gi Thaulo home da Africa yo ba lo chapa simam sira lame sim ka Myanmar ga Pakistan ga ni simoina chu so bin ani mak sira lame seme to re ba ado Pakistan lam da ko thar port simoina li so lo re ado asom he da Myanmar da kyak phu po so lo ga silame sam se ga sira Pakistan gi simoina lai thore ma ko ri kitang distant thamai si asi trouble se akoi gi Balochistan gi Balochmam gi ado ga Pashtun myam gi ga si Pakistan control to ko khara wan le ba ni na so kitang unstable way na Myanmar sa bigay chai ko chai jing sa Myanmar do na thadar ba focus ho here se adu idong ta ne ba Myanmar do na sema ga ko gi kyakpu port yorga adegi mai asom gas pipeline sema ga se kunming yong ba gas pipeline sem na do ga lo ko ira sem lo gi ba aduga high speed rail sem ni ga to re se moi Indian Ocean yorga Africa chapa adegi Arabian Peninsula chapa da lambe na ta ko ina som da Malacca Strait chapa the Malacca Strait is who we can sphere of control to it American control to whom went to Philippines hoy Singapore me so when na went to when so kitang sai sing na bahai dare kai tension la ga di lamen le roi to Indian Ocean yo mo jam de fight lo ba the Indian Ocean yo sala kan sa India na mo kitang ani ji hoy ba si tension me am chong le ba le kan sa Pakistan lom sira na sai gi hai to sai gi ga dum le da so mo gi outlying provinces me Balochistan hoy Pasunkhwa hoy moi si beras ma le re aduga kan so Pakistan si da haji kan so da moi gi Pakistan si like haji por moi adugi kan dum le re ko equation dum le re amana Pakistan gi problem ko gi si phogi thole po se ko gi kan se thole ko gi handagi Iran so na lantan re ko to kan se da hor khom si Kashmir le hai si kan haji kin to kan Pakistan dia cha ki so Pakistan Kashmir hai problem le re ko thoga ba la kala chakra ke Pakistan India to le na ada Kashmir problem no phadana result to ga dc problem so thoi he si ko thoba he tar Kashmir si akoi 947 da tangai tar da machiram kan Pakistan control to re machiram India control to re are dra pa ga mai am si gan settle po se mai no settle to ge ada ma to le jar ke su taisen ya we mo ko tv si ge kaina Kashmir ge kan bir ga to problem solving a problem sange natraga ding sa hai ko si da moi manga tholaga manga tala ka khair me India Pakistan lan to hore asi pa khoi ai ngasi jo khoi ai telegraph ya ga gi monthly column si tang tra mari tholaga to ne si bandang si iram ne da asi to me India Pakistan lan to le re ade ham polwan ma to kan se moi ga ma bom po khair ga ka si kan se moi adam Pakistan India to le re ai to kan se sin Pavlovian conditioning na akoi ni chak kan se akoi gi Pavlov psychology sin mana torme experiment
huisi kangsi kang kenga macam pizza kangsi kang kenga macam pizza ada kah ngah lagi yang mana macam kang kenga macam pizza tu macam orang tahu ada my instinctual conditioning tu is asmai tu boleh amal lagi kan sedih yang kan Pakistan India kan hanya kan datang saya terus aktiviti tu orang macam bom pakai laga mikir hal laga dan Pakistan India land tu ni ngasih jung tu ni internet kini kalau semain tahu lagi dua cycle sim cat lagi dua na si cycle sebagai hari Kashmir problem sebab result tu bio pas result lo kan sedih kena article 370 lokthol lo era bra article 370 lokthol bra asal itu na Manung Tyson na bra article 370 IC Kashmir की special status तो इंडिया दा pyramid constitution दा provide होगा अगर special status में मायला क्या कश्मीर सी माँ kingdom में नहीं जरा मिनी माँ की मसाई की independence हकोई की independence लांदा है मणिपुर तो इमानम constitution पर अब same नहीं same constitution तो इंडिया दा मतलब जो तो article 370 मनों से हाँ पका कश्मीर का हाँ लेजर में constitution है वा और हाँ पका ऐसे तो मुल्क थे लोगों को जो फरीर फटरी आता है अदु की बात नहीं लोगों को ऐसे तो फनी तो नहीं अदर लेकिन अदर इंटरग्रेट है ना अदु जो शांति ने हाई दौड़ेगा ada sama nunggu sauna bu pernah kerja apa, ada sih macam lu ye ngom cakap apa, ada sih macam sebenarnya result tahu kan sedih koi, misalnya macam ni insalah somthi aro, Pakistan ni insalah so, mana insalah so, lama santi pama tadi mi hai sih, santi oin lagi jadi sih dia lagi nungai jadi hai doin na, ada ki film tanam sel lagi di, si thoi problem, thoi itu ni, ada hajik sih na koi tahu sih nungai koi lan orang Pakistan ni ya ada thoi rom cana kerja apa, Kashmir kamdori, Kashmir dah orang ko ni Kashmir problem di thor ko problem hai sih, ek hek out ho hai dah. Okay. Ada isi posisi am cawan lagi hai dah sih.